Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu Marasam News kadai rensa Zeme ko na pumangai dale. France kadai gu President Recep Tayyip Emmanuel Macron ne zinai kana ke zesna mamage Russian kadai gu Recep Tayyip President Vladimir Putin du Moscow Russian kadai gu capital city gina hadaw dale aiz Russian kadai ne Ukraine kadai suit gu gu rahings plama kimi ze kigais Russian kadai gu President Recep Tayyip Vladimir Putin du hadaw dale ze Marasam poga besaine sale France kadai gu President Recep Tayyip Emmanuel Macron ne saz pana doduita ne Russia na Ukraine kake tesi shaza bambe tesi ira country kana kake hadaw damba bamgulai ze sale zane France President Emmanuel Macron ne Ukraine President Volodymyr Zelensky du na mai kana ke zete sedama ge dogai gulai ze sale aiz Russian kadai ne danai kana ke ze minge kam mai ge nuclear bombs kuhumina limhang luze pokpe remro kadai kang me langke do buibe Belarus kadai pegene Russian military drill teuze peru rang langai dele Russian Defense Ministry ne saze Tu-22 M3 bombers kum pene pokpe remro pungluze phakedo buibe limbagri Belarus Air Force na roluze Russian military drill teuze peru ratet kai dele je chele I limbagri Tu-22 M3 bombers nuclear remro pungluze kum pene langke do buibe Ukraine kadai tingpe bialim kagutse peru dele je Marasam bogai dele Union Home Minister Amit Shah ne zinai kana ke zesna mama ge saz All India Muslim Ittihadul Muslim Party gu pepe Asaduddin Owaisi to Z category security kadi kiti me du rahera Government of India ne spy pepe Asaduddin Owaisi na lumeze bembe ngiaze lugar alaiza kem gaidale Isaac Nakuzik Chumba Mighty Muige Puluchi Mapakone AIMIM All India Muslim Ittihadul Muslim Party Group Pepe Nanaka Member of Parliament Asaduddin Owaisi Uttar Pradesh Election Campaign Hang Zegane Teluze Delhi Henwang Rebege Gimichi Chichumchi Madai Pugu Grige Kapkai Bedele Rajya Sabha India Kadai Gu Kasakrama Wang Roluze De Dambaki Union Home Minister Amit Shah na Apo Duga Saz Palam Palali Naranglia Gabezai Kataisi Gabe Gu report Uttar Pradesh government na ka thaisi zala lai jai chipo doge mina hang na du police na tuito luze ai me mina hang na ta gene green na pistol gimi kana luto luze la lai jai na Uttar Pradesh police na palam de nusi zala lai jai ka chuleng jai na AIMIM party gu pe pepe na ka member of parliament Asaduddin Owaisi sange Z categories Central Reserve Police Force security cover India ka dei tet pele ne ga pasu spina rehize te razai bulletproof car gimi kap gu la pagri zu pezala muileze Union Home Minister Amit Shah Saleh Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinai kana ke zesna mama ge saze Assam state ke COVID-19 re chamke bilui gumze lesi kirame kana ke zikrumi mage le rakham gudle ize sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne press conference ke saze Assam state ke COVID-19 re jine curfew mara me naam ze things bambe kana ke zikrumi ting kumchang la zakai kana ge lutun udle ize sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze Assam state le ne ge kana ke zikrumi change COVID-19 re jine curfew kai je Zeme News Headlines pe mag rahang degai me reze je lutunu de lei jane lesina mele ne du lesi ki krona lesi ki krona exam kar mele ne COVID-19 re ka rahang kem gai de lei Ministry of Education lesina mahang machira ka tailia ba tabam na zinai kana ke zesna mamage santi street duli pudi pandit mipui miroga ralang beteuze Jawaharlal Nehru University India ka daily ne gu university ibege azai visited pegu university gu vice chancellors pepe deba ko hang kalangai dele santi street duli pudi pandit ne nakage political science professor department of politics ne public administration Savitribai Phule University in Maharashtra ka kakate puite zabam ko dele India kadai gu Recep Tayyip President Ramnath Kovind ne Santi Street Dulipudi Panditu Jawaharlal Nehru University gu Vice Chancellors University ke pepe tebe ko hangkalangai dele Ministry of Education lesina mahang machira ka teleba tabam gu pepe tebe duine saze Santi Street Dulipudi Panditu Jawaharlal Nehru University hang Vice Chancellor songai beze ningkumingyo hangkalangai dele je ka chulei Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinai kana ke zesna mama ge saz Personal Security Officer PSO kadi kati midu rehe raspai pebe Assam State gu politician hai mina hangta ibetu rakaning beramedu rehe zabam spy rame mina hai snare stroke na mai kakane punui gu posting bam ne asai baram ne lutuni delay je sale
Aiza Security Advisory Committee Sipai Meramadu Magatele Babona Sam Gachogabe Panuina Tingtegu Kadi Kitimidu Rehebe Sipai Ramadu Pegadawang Batsange Political Party Gu Katam Katamana Panugu PSO Personnel Security Officers Lutona Loze Kemongzabam Delays Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmana Media Person Tagarangai Delay Zaina Hazilang Nalang Chumlonge Personnel Security Officers Sipai Merame Kadi Kitimidu Rehezaba Memina Changnasi Lutona Random Lay Aizna Wang Rabe Spy gu Battalion kana kachibe tengam gu leize Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarmana Saleh Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne zinai kana kyuzis na mama ge BJP candidate Imo Singh ticket te luze wang rabe lokre kana Manipur Legislative Assembly election tingkum chang nazang kai kana flag hosting ceremony BJP gu paper jusu begu tabam Sangobal constituency ke saze Sagobal ge bame mina ki kemena opposition BJP party dungo ga lakpe ne BJP gu paper rutu ni ze bame mina ki kemedu namai wang rabe Manipur Legislative Assembly election tingkum chang nazang kai kana ge magate leba bangula is sale anui hai menane chi zabam le lokre kana Manipur Legislative Assembly election tingkum chang nazang kai kana ge BJP ticket ngomang mai candidate ki kemene BJP kasa karang medu ponilung mak zai ponuning goze BJP go pi phai zai BJP party go morora me minaru tu kamni zabam dele Ministry of Health and Family Welfare go Marasam poga besai suize zinai kana ke zes na mama ge India ke dege COVID-19 narit ne draws a positive test pen mina chang react se ko chum haite set reaction na stroke medu positive test petele zai COVID-19 narit ne draws zinai kana ke zes na mama ge saidi me mina haite set react swimming me saidi leize Union Health Ministry ne sale Ministry of Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gu Marasam poga besai suize India ke dege COVID-19 re kapani mriak planet teze kro haket reaction na lakrum medu kapkane leize sale zai zinai kana ke zes na mama ge India ke dege COVID-19 re COVID sil relang bados na pakana bados kapkane mriak planet teze lak ringe sang hadaite set medu kapkane leize Union Health Ministry na pogo tweets ka rogai dele Aigina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys ang kingani malay indu to dele